sorry uyaphela ushonele ebu hayi angeke ngikwazi ukuyemva ngeke angikho kuleyo group leyo uhaza lapha ngithonyelwe ezinjini lapha no emvayi uzolapha phambili ya hayi no ngicabanga ukuthi usuzoqala ukucampaign abantu bese bezokubona kakhulu hayi kufanele anginayo inkinga nokuya kubantu ziningi nje indawo ngizofuna kuyona indawo zokuhlala koMeville uze ngikwazi ukusondela kahle emphakathini ko Lamonti ko Claywood zonke nje lezi ndawo ese-Central funa nami makuwukuthi abantu labahlele emjondolo nami ngithi abangifunelwa umjondolo kodwa yazi njengoba uke washo wathi usuka le enkandla waye uzoba uchairperson weDurban Central usuke enkandla ngoba phela bakhona abantu bakalayo waye akekho umuntu ongaseDurban Central bonke abantu eDurban Central bafika itheku akulonela kubo kwamuntu silethe umsebenzi sihlangene ngomsebenzi kwase kubake nalawo mapolisi ukuthi umbuso nombuso uzoba nabantu bazolida ayino ngiyakuzwa phakathi kakhe mhlawumbe lokugcina nje before ukhumbuza abantu ngomhla ka4 as i-politician yebo ukuthi bakhumbuze umhla ka4 wokhetho ngoba phela ukhetho selisemome ayiseliseduze kakhulu kodwa angesabi awusabi hayi angesabi isebenzile inkathi isazosebenza futhi hayi ngcono busho kanjalo asithembe ukuthi bazophinde futhi banivotele asithembe mina ngesingami ngithi nje manje ukuvota kwangumhla ka4 angifuni ukuthi kuthiwe khona umuntu osebenzile ake sithi wonke umuntu nje uyoqala manje from the scratch ngoba ukube baphinde futhi basiqambela amanga ukube kusetshenzwa ngabe silila singaka akekho umuntu osebenzile futhi akekho umuntu ofuna la khohlisa abantu athi hayibo awisabi ANC noma iMK la eThekwini kakhulu ngicabanga ukuthi noma ngeke ngabahlukanisa labo bantu umuntu oyedwa lo iANC neMK into efanayo nokuthi uyabona mangabe ubhungile eGoli ungala eThekwini akusho ukuthi usungwaseGoli ungaseThekwini usayidukiselwe nje into ekhungulele eGoli usazobuya ubuyele ekhaya iANC neMK umuntu oyedwa loyo ngoba angithi uyabona labantu abesivele esikhompyutha nabo beANC kuseyibo basakhompyutha nabo futhi phela kubona abantu abasha ekuthiwa nje abantu abathi bona cha thina simsulwa siyafika kwipolitiki abantu abangazwene uyabona ke isigodi abangabuyisana yebo thina emakhaya siyazi ukuthi mangabe igodi zimbili zixabene isigodi esingahlangene sihlulwa kakhulu kodwa masike sahlala phansi athi hayi bafowethu basishala abantu basiqeda asihlanganeni sikhuluma language yodwa ngoba singabandawonye kuyalunga asikwazi ukukhuluma ngeMK ANC uthini ngemadlanga sesivala uthini lwakhuvu ngamadlanga commission ngiyibona imadlanga ngihamba kancane mina ihamba kancane hayi ihamba kancane imadlanga hawu kunini ukukhulunywa ngobugebengu ngamasela ukukhulunywa ngayo yonke baboshwa nje abantu hayi akukhona ukuboshwa lokho kuyojika awuboni nje ukuthi kudlalwa ipolitiki la ukuthi bese ngathi hayi iSouth Africa iyasebenza yenza 1 no 2 no 3 into ebhlungu nje kunayo yonke amaphoyisa akwenza konke okufunakala kwenze bese kufa endlini la kufuna kuphume khona isinqumo ngokusebenza komthetho manje umuntu ngamuzwe ethi umuntu ayikho lento yenziwa amaphoyisa asuke engasekho mase ukuthi umuntu useboshiwe ambopha umuntu amhambise la kufunakala amhambise khona inkantolo bese kuba izona ezithi hayi ayikho lento umuntu alethe leyona abukho ubufakazi mawubuka wena imadlanga njengoba isiqeda unyaka yini nje ongathi uthi cha nansi isiyenzile ngaphandle ukuthi nje kuyakhulunywa nje kuphela yabona ngathi kodwa basebenza kakhulu ukuthenda kuveza ubugebengu obusebaphuphela bengazi ubugebengu obusebaphoyiseni ukuthi bugaka and abantu abaphezulu emaphoyiseni ukuthi benze ubugebengu obugaka kodwa ngibona ngathi iningi labo liyavela lapho angithi mfowethu lento ikutshela ukuthi amaphoyisa abengangcolile
abengangcolile. Yes. Kodwa mangibuka mina into eyangcolisa amaphoyisa uhulumeni phezulu ngokuthi phela amaphoyisa kunalomuntu oyedwa obizwa ngohulumeni. Yonke into yonke into ekhona eSouth Africa ingaphansi kwakhe. Amaphoyisa babe sebewathatha abantu sebefeza inhloso zabo. Bakhohlwe ukuthi amaphoyisa abavikeli bawo wonke umuntu South African. Bona bafuna ukuwasebenzisa ukuthi hayi namhlanje ngoba mina ngusibani ngifuna ukucindezela usibani ngifuna ngiyosebenzisa wona amaphoyisa ukuze lo muntu agcine exexizeka angakwazi ukuperforma ngendlela kufuna performe ngayo. I know. Siyabonga kakhulu News Avenue igama uSizwe Blood sebehleli nomfoka Mbomo la uMavava Sikhakhane. Asibonge kakhulu ukuthi usenze isikhathi akulula ukuthola uMavava. But asithemba uzotholakala as usopolitiki. Ngizotholakala. Besikubiza sifisa ukuphinde sihlale nawe lokho kade sikhuluma ngako sithi ake simcheck uMavava. Nazi lezinto sebeqalile nabantu ukcomplaina ngawo ukuthi simcelile ukuthi afike wangafika. Simcelile ukuthi adeliver lokho wangakwenza. Sibese siyacela sithi bavalanga khona ukulahlekayo. Ningibiza ngisho ebusuku ngokufika. Siyabonga kakhulu.